Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka step jong ka arpo kundai tarik yayong araja arpun rio kala sapriang ka video ka bapan i ka jingtua mau haneng ka snong pomlum ka bodon haka lenter surok na langkerdam sa lat lengkot ya ka bala ring da ki brio ki bahalla song shit. Ketika jing tua mau kalau wan rap yang ke jing pakhang ya kalit kawan lingba ketika benta surok kepadai na ke jing pentrai ya ke projek surok na shelong syat tamabil. Haga singi beladap kata hak arpu pratrik yoyong arja arpun riu kalau don ke jing pelat sipor ya kalit kawan ki kali haswa bekan don ke jing tua mau ha ketika jaka. Kalit kawan kasir ha kita benta ke surok nama ke jing senjor ki sharing lum na ke jing pentua mau bansna ya ketika surok khamtam ha bajur uslam. Tan hadu banda dapan khut ya ke jing tua mau ke bahaka step jong ke arpu khandai trek yoyong araja arpun riu ya kalit kawan na ketika lenter surok 64 syak tat hadu banda pen bana da komoi pat kat kum ki jing betha ki bor penyat ke pen ursla civil subdivision. क्या हुआ? ये ब्रिज है 27 का। इसमें आपका मशीन है। इधर बड़ा स्लाइड आ रहा है, ये सिग्नल दे रहा है, ओ आ रहा है, दिखाई दिया ना। कैमरा पूरा लेके रखा हूँ। ये डुब 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 डुब। यस यस यस। ओह कौन सा देखो, ये दुनिया आ गया। यस 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 बढ़िया। ये बड़ा वाला स्लाइड का है सामने। Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya